patut ale kamu badeng. Ni beten res saja ya bisa duak nekeng tuas pengabdian ya melah jujur yo didor aliang tongos penekang yo. Ni bedor lantas kenah kan dua kisi bumi sing tawa sakit gede mimo KKN jang tonang reformasi tonang ya setengah tegaen tonang. Nah, menang Bogus Dur. Nen, ngon ben bapu ningahan munyin jaya. Ye, Perajani cinyamatan reformasi. Milang libang di mana cepok. ye, Teko kau ngide tulung ken bapo. ye. Bapo bog mengkiri mati. Di subane cai mantongos mantegak di kursi nempo. Mirip lebihan tes jet cina negak. Pasang kilayah sing rungango, ido dane pada sedok keluen sing rungango, wo wangune sing rungango, ben manipuan, yen ado jelmo ke gitu, mapan yo ngale tongos, do gugu ba pedagang tang. Ye, Bang kudo-kudo bapo benawan. ye. Nih samatan jelek, to samatan jelek. Taris, Nih malu samatan jelek, nih jani peleng melaho, reformasi, supremasi hukum. KKN di luar tuona. Nih betian yen beruang cai. Nak tuak, nak belok, yang beruang jahit penekan orang isi kumi. Kaden Cinaluh nang isi kumi. Kenten. Kaden Cicarong isi sekosmang. Oh, kenten. Walau mapan panggah jelemo, ngedotan tongos, perjani bisa nekor, matur kini dadane mekejang. Inge reformasi mangken, tiang pangman tongos, di subuh man tongos, ido dane, sing rumang tiang ke desa-desa sing wari ya kita apa dah. Paman Agung, itu masih paman murah. Di taman jani bengung kadi rasa kelah. Nyingak buat keperatnyanan paman yang ngeraos deh. Neng kenahan. Walau kepisahan paman yang manut di kayun kelah. Jan makrana gitu. Awinan melah jagat kelah di puri sinu raja. Sing mulu sangkan paman aja dadu. Tung tekanin lantas jani, paman setatu mujugyak, kengken penaden jagat lah. Tung kadi suut kelah metaki-taki, hanya kan lakar lungone ketengahan wana nunas tamu. Nungken paman mujugyak ini. Tunggu aku. Dayang titiang sampun Joko Dewa saleh tarso. Nyurianen kadi titiang mejugyak pekantanan pun mawul aku. Kumanten dan wencan manah titiang kadi punika. Titiang paman-paman dua midep bertukar pikiran, ketah bawas kadi mangken berdiskusi titiang dua. Kewanten awak tur maning ledang. Titiang dan ireng kadi pemarkan Joko Dewa. Pidageng durus Joko Dewa lungur aku. Boleh ingat anak. Petekat gelah marap teken paman. Sepetilar gelah huli dipuri. Mapan sing kenem ben penangkan baya nih. Mapan ane cageran gelahnya sejapo paman dipuri. Donyen paman duno pariatna ngabe pemekasna lisir. Duh aku sampunang Joko Dewa sumenil dengan ayah titiang aku. Pamit titiang. Logam Engken. ngaing dengang nih Men, wih jangon kin pengabe lingi gitu anaknya Agung Engken. wikan yang ngeros duak yang ngeros Men, iya nih narga meang cakek ya caro cicing merebutin balung ujang ke gitu. kong kakeng sing mana po Oh, nyena nih pelih yang jaro cinyen boleh. dane Gusti Agung pelih Ujang gitu. botawang kukul lumayan tabuan ngelek-lek tuh depak jang kencero roh Rak, itiang nang kenang pantai ini. Sujatene cai nih pelih. ada skenten Cai demen masih dari juru kemar kudiang man. titiang teh nak provokator nih lah Ngangken ini pun provokator. Ritat kalau jagat aru-aro kadi mangken. Mulo galah kadi aturipun patut. Meriki ngancuken, meriko ngancuken. Bang Payu bungudipun ngamah. Kuandan tulangipun ngeridek. Ken cai bapo mebesan ledak. Titiang unas segala apa bos. Ingatan jani cai.
Pangsing asing bapak ngomong kan cai, kaden cai ngomong apa melah. Ado nih karos maro, nih madan meseh tanpa salen gumi ya, cai letak ke tipaya. Do cingugu munyin makbot kau, ngaku melah. Meseh tanpa salen, nih malu sama arti jelek gumi ya, nih jali kena bapak jelek kan beno. Paman murah. Nang suhut mundu. Lidah Wala. Di taman jani paman den yang salah tampi. Dia stuping kudo paman matur majang kena lingsir. Walau lacuan atur paman sekedagi. Aneh api anglas jen. Pengubakten paman sejati. Kengkene sebeliwat gitu lah sana ya. Lu guru ratu doang. Nentan malih ini pangubakten di tiang din cokori dewa. Siro nyen malih sejawanin cokori dewa. Kantun megantulan bakten di tiang katur ratu doang. Ledak. Ring sejeronin mangkin ngiringan kadipi kayu nak kelingsir. Wenten pemungun di tiang Sumatera, duanin di tiang tengiring pemargaan cokori dewa. Tulat pisan kadip pemargaan ido sang Kresna. Dawak modal jagat duwe. Ido kapanikaya ngeruruh seisen alas. Pinako jatun karya. Kelamakna sido rahajeng jagat duwe sane dumun ratu tuago. Unika taler mangkin cokori dewa. Ulangan dumun kayun duwe ye. Ngeruruh amakin ke paramartan. Ngeruruh tamu. Yen sambur ngomoleh niko, waduh dados ngambil karya sane tios. Ingatan atur bapona, logam perak. Yen paundukan pejalan kelas de paman seng saya. Demadak-demadak sangkan pesuecan itu sang yang pramukawi. Si delap de karya pemagang kelas. Nah, kalau nepin besik. Sakit ado wicara bin manipuan seperti lagelah di puri. Donyen paman jeng dengin di puri. Tuturi lampatlah. Wakung siro nyen malih. Sejawanin cokor dewo jago tuturi di tiang. Logam perak. Yatno cai di selandang pejalan. Alas madurgamo, alas tengah. Buron sarogala. Basangnya manji boleh lo gedean yan. Iya. Lu gero. Terus. Mamitan lugro matur sisip Ratu Doagung Putra. Asapuniko runtuh wecanan ide anak kilingsir ngiring mangkin dagingin. Rumasat palunggo cokor dewo namanin sungkan ide anak kilingsir Ratu Doagung. Bengkale patut palunggo cokor dewo nunas saja. Napi mawinana sapuniko riantukan palunggo cokor dewo jagi ngentos linggih ide anak kilingsir. Sastro maosang. Miyaso amuleh-muleh sutrep ningkang negara kesayan nikang papo nahan prayujano Doagung. Medaging sekali pungun nyaman di tiang sanang pikayunin punika Ratu Doagung. Serang. Inggih di tiang. Api duji logam. Inggih. Wala disubane kayun-kayunan kelas. Mula medaging pesan sekali beraus naik lingsir. Ane kebos ruwo benedo ni dijagat. Jelek lawan melah mulung sanding Tandados. sangkan sadiane sing sanget tadi rurut gitu masih jelek sing tadi benih walau gelas sing melihang masih naik lingsir nyungkan kayun mapane api itu apa Tapi sing mula budu Wantah patut pisan. Kebenyangan manuwen dan ngentos keprabonan palungguh Cokorewo ya sapunika cepana kelingsir. wina Inggih. suwanengan gelah merabian Iya. dadi rasang sepi gelah purin sing lantas ada alit-alit lincak-lincak mapan ada sastra mausan sepi kang watre yang tananang penginang muang sepi kang asrama yang tananang supan walau di subane gelah presiden ngiring ampe karsan na eleksyon Inggih. dadi metu sepet kayun gelah gam Napi mawina. sujaten gelah sing sido pasah kelawan yadi Diah Chandra Dewi pemakas rabi nenek kelengan apa buen di nane jani gelah semekan pesan man mesmaya pengsida aja ketemu di Diudiana Inggih. ane ngeranang gelas sengkecen Punika tunasang di tiang. rabi nenek cerikan Diah bedo hati Napi jai kaden supenawa inggih. yeinan kangkang itu mana iri hati Siguk. yen kanti tawang lah ada Diudiana Inggih. apa buen ngajak madon deh pasti ke laker kedek marah ke mana iri hati nah jadi gini Napi mangkin. boleh ken banting rum jak dodot yen pet ya teke nak onang pukudan lah sang matur orang gen rakat ajan jeprakan Inggih. Inggih. Lurus lagi.
ada nanguku. Oh. Do tango kenake. Oh. Do dadu ngalih nalu ngemaduang. Ngemaduang, oh. Anak kewak nake ngemaduang pantawang ci. Ujang kewa. Cai ngelakurenan dadu. Oh. Ya nane gedenan jang ci balendau. Oh. Ane cerikan jang ci balendangin. Yen balendau ci pula sane balendangin tengkem. Yen balendangin ci pula sane balendau tengkem. Man, Bisa kelemah ci ngangin ngawana. akhirnya hijau pulas. Bisa dinatai ci pula. Kiwalu kini. Awak memarakan mulu ke kini ngiringannya. Ini ane seperti kena Engken. dua agung istri sing menduwe kayun kimut nang apedik. Ke sinawang sopan santun yang Sinawang gede. lak. Oh. Man ben kejabut lah dagang anake blok-blok itu. Oh. Ci Maya, Cang mayang yen ini keke caru bangkung kenangan cang. kau bangkung. Cuk lah blok-blok hilang. Asli Cin lah Maya. Kita tadi pimpin soalnya. Ketemu lagi. Aengnya dua cine nuturan dimbal. Hah? Uleng dunia nintep kelamunyen cine. Nih, Yen man ben ke warung ke jabo mekejang plok-plok ke dagangan lagi. Kengken ya cara bangkung. Nyen dia sang uang cai bangkung. para kani logam bangkung aduh genten. Para kani logam bangkung aduh genten. Kengken ngempelin san petan cine. Para kani logam Logam bangkung. bangkung. Ah. Nah, Eh. Mesakanan ngomong cara nyaman cine aja ci. sap. Sap. Adong-adong numan di jabo cikene. Tawang kapinang panyakan juga udah lakaten gelah. Ngah. Ra, Jang, adi peduanan kan ci dini. nih, Blen gelahe di je. tajan disuk, Raben gelah. tajan Tong, Ya. atur naik ciken gelah. Iya. Raben gelahe di je. Tajan. Belen gelah. Tajan di Mukti. Ra, tajan Tajan. tajan di keloncing nih. Nah, jadi gini. Cai parakan gelah maka dadua. Nyen yang aturan gelah. Rakan cokori dewa wen dan diri kisal kita cimatur. Banglah niman. Tinggal ci, Engke. ya orang bangun iman. Bangun Iman. Oh. Liang kena cai ini. Berpikir otak cai ini gigis. Bangun Iman apa tuh? Niman lampu sorote tuh. Takona kan gue. Takona. Bang kawamu apa itu? Iya jan. Niman api. Yang cara cai niman apa deman? Biasanya Au. niman jungo. Aduh, Ra. Dia Niman junguh sebuah bangla. kencan. Benar. Tinggal ci. Niman jungo not, niman jungo. Niman cungo. Ah. Cungo apa bangun Iman? Oh yang cungo jelemu bangun Iman. Cungo ciceng lapana kan terus. Bisa sing mebungut cai bang tawa. Takona. Takona. Au. Iya jan. Jungo napi. Nah, Yang yang cai yang aturan paundokan rakan gelah. nih Jungo gelai banglah niman. Daja cepok, pengklu banglah niman. Gratis tanpa bayar. kencan. Gratis tanpa bayar. Uang mukanya 5 juta, Den. Kredit 2 tahun. Ada yang cibarang nih. Oh gitu. Ada rasa Oh. dia cepok pingklu bangla nih mah. Gratis sing maya. Ngebon sing maya. Ngangga sing maya. Sing ada apa di. Ra, Dia main je. du saya. Bekecot temen ini. Ra,
Didiang. Dodo dengah. Nggih. Temu petan iri. Iri. Are sing ngajak mulak gitu. Sing diri. Nah, jeung reng balik itu. Ra. Didiang. Perak nutruna ra. Didiang. Benar. Kari Truno bunga Didiang. Bruno bungo aneh asben mani. Kuda aja umurnya Jani. Umur Didiang Benar. 17 tahun jalan. Ditambah 43 jalan. Perak nutruna. Nggih. Ra. Ya. Mumpung perak truno sing itu. Nggih. Gelah butuh perak nah. Hah? Ujang sebet cai ini. Sangkalo cang. Jengken. Mesing mekelo cang itu. Jengken. Butuh cair cang itu. Tuh, nih baru jelemu belum. Gelah butuh perak. Artinya gelah memerlukan perak gitu artinya yang. Oh si anon cang. Oke. Nggih. Di sedang gelah kebingungan bukan Jani. Nggih. Gelah memerlukan, membutuhkan bantuan cai kita wah. Nggih. Perak nutruna. Nggih. Dan ini yang kena hang gelah deh ra. Perak sising dan ngerasa ngasa nak lo dan rao. Dan siro aja Didiang kubu Didiang berak ke kini. Hei, bisa masih merendahkan diri semal. Diri. Dan ini Nggih. melat ya perak menikmati indahnya sorga dunia ra. Begitulah. Aduh, ra. Didiang. Yen sekan kedo. Nggih. Jak aturangan bungut cinekan gelah. Ben jebos gelah aja menikmati indahnya sorga dunia ra. Kenten. Ah. Jakti. Sekan. Jani cang ide dulu gen cai. Mapan cang bakal menikmati indahnya sorga dunia. Cang ide dulungan kenci. Ujang. Luas ke warung jok. Ujang cang ke warung. Beli dalu bek pak. Kalau bebek pat gitu naga. Kau kena tuh lap-lap cang apa goreng. Do lap-lapo do goreng. Man, Buk dalu bebeknya kutang putih-putih nih. Oh. Alik kuning-kuning nih kan. artinya utang aku putih nih duduk sarin-sarin nih. Cing di sini sari. Kuning-kuning nih kan alik. Tuh kuning-kuning itu apa sarin-sarin nih. Bangkat kunyit dah gelas. Oh, apa bin? Madu. Madu, Beram. beram. Ah, tuh Den. Yaki sih yang nih. Sing, rak pasangannya. Oh. Mu. Gitu. Ngala, ah. Nah, makai itu ngoyo ini. Nah. Nah. Ra. Didiang. Amilangan tiang talu bebek cine tegep. Nggih. Coba cimekan. Nggih. Yen gelahnya kan asuba ngelah rapi ya dan ra. Sampun sing kaulah kene. Apa madan gitu? Ampun lingsir kene. Bisa nyalingsir san gelahnya no. Ah, tengah tepat lah, tengah tepat lah. Nu jajak surya na gelah. Nggih. Coba iwasin ra. Nggih. Uli potongan keken potongan gelah. Hei foto ala gitar Spanyol. Pamakan susun lai keken. Susune Benar. ngadut kari kene. Artinya keken potongan susun lai keken. Kengken men orang Didiang redahan pulas gajana. Loh, Nah artinya membayangkan seolah-olah cara apa susun gelah. acara pongpongan menggantung. Cara nyogadenge kemarin ada bang. Sekali napi, Nyogadenge kemar. ini secara kemarnya gading ngomong. Membetul kan sih yang bisa menjadinya. Nah, pamakas kene. Nggih. Goyang lah sih kan lektekan. Mau daging goyang? Misi. Kengken goyang, kengken. Masalah. Ampunan yo misi goyang engke. Samra kunang-kunang. Nggih. Jani, gelah ijo aja melali. Cai jangan ajak lah, tatat lah. Mererot, berduaan, medanan tangan. Asik. Begitu jalan-jalan, tekan sedih pasih. Mau balik koma. Kan di pasih mau balik omak. Nah, dusun mau balik omak itu lepukin dagang. Sing apa bis? Bos siapkan pipis tuh. Begitu kan itu beli rujak, beli minuman. Nih. Nah, di supane son mau belanja tuh berak Nih. kotolian kamu. Ih, aduh, nepukin kubu cenek. Yang di kubu cenik itu, engkenang mencelap. Begitu sino, ci kemukan kena cine, nepukin kubu cenek. Nih. Begitu dicoba raga ngajang minuman, ngajang rujak. Terus gelah kene, bamilang mau balik oma, bamilang mau balik nang. Aduh, jering-jering belum kono.
nafsu. Aduh. Rak, Tiang. yen kita deh janjian gelah ngajak cai. Masa sih saya yang aturan di jeraben gelah. Kenten. Yan mering mak doetan pinunasi tiang. Makiring jagate nang ngeraos anak memunyi sami wikan-wikan sami riri-riri. Sakewanten ngerebes aja ini sane mewah. Nggih. Zaman jani raga perlu hati-hati nampi munyenana. Nggih. Dau laula kat gelah kamu nyenanake nyenawang di subane di tengah kenahe selesai ngodoang sakit hati. Walau kene yang gelah sebab kadang mal menjanji ngajak cai. Nggih. Gelah pasti selalu menepati janji. Kenten. Bleng lai di jo. Yang ini rako. Bleng lai di jo. Aja. Bleng lai di jo. Bengkudo karbang. Bengkudo kabang. Bengkudo karbang. Bengkudo. Jang. Di subane gelah cai neng lahang. Nggih. Kengkennya kena cina ben pidankan gelah. Pokoknya beres. Kenten. Bleng lai di jo. Nggih. Jang. Bleng lai di jo. Likeng kene karbang, likeng kene kabang, likeng kene kabang, likeng kene. Jam. Pokoknya tergantung situasi dan kondisi. Kena kali kengken, beres. Oke tan. Nah, bleng lai di jo na. Yan raka balungol cokor hutan matajan. Na ulo-ulo di jam. Gue tarin taman. Bleng gelah, Iya. ada di taman. Iya. Cakap. Engken jene, rak den glai jo, gue tarin taman. Manjom di dalam bebek. Sing lempas saja bukan tur di bini kamu. Syarat nejani kayu gelah lakar mewirasa kelawan ini. Iringan menarkan gelah. Inge ini asap punika iring durusan ratu aku. Ayo dia. Rita kala pedaduanan berjani. Bibi ngiringang pemargan gelah. Mawastu gelah eling kapining ratu. Mepamit gelah uli dipuri singa sami. Jangkep alaki rabi mai kepuri sindu raji. Ni sangat ngeweduang anget bisa jeroning kayun gelah tibit. Parine kan nabi menawi punika ratu agung. Suwecani de ibu. Sayang idane merabi marep kapining gelah tan mari saja. Apa buen suwecan aji matuan gelah ini. Kadi rasa sing sideben gelah lakar nampu imun. Sayang idane memantu marep kapining gelah. Ratu Agung istri, medaging pisan sekadi wecanan palmuh cokor dewa punika Ratu Agung. Wentan idana kelingsir kalih Raben palmuh cokor dewa yukti kalintang sayang pisan. Menjalaran talar wet sangkaning palmuh cokor dewa. Kalintang pawikan ngiringang pemargan idane makasami rikiring puri Ratu Agung. Kiwala inggih sapunapi wenten malih Ratu Agung istri. Aget lacure pada misi saja. Agat nebusan raos sanggelah marka pining ragan bibi. Kiwala lacure nekat masih diangkan gelah pekerjaan bibi. Ratu Agung istri. Dereng kemana yuk jatuh di tiang daging hujanan palwo cokor dewa punika. Semale premangken sualawan palwo cokor dewa matiosan pisan. Sekadi sungsut ring sajeroning atnyana. Napi menawi resane sanang banget pikayunin palwo cokor dewa Ratu Agung. Tegarang bibine jani bareng inget. Godang tiban ke sebegelah jangkep alaki rabi ngiringang pemartan ini. Kayang ke
jani gelas sing sidang aterang putra ring linggih hidden. Kanti lantas gelah keruruhang mati. Ia didiah bedawati. Nema wet uli dipuri gua raja. Kiwa lelacuran nasi. Kayang keyati sing sidang aterang putra ring linggih hidden. Done ngawat tuang sedang terjajah kayun gelah jenap dipuri buka jani. Kalintang mau tamo pisan paluh cokor dewa makropi kayun yen ngasapuni ke Ratu Agung. Banget paluh cokor dewa mikayunin parineka niri-kiring putri. Yen yukti setros paluh cokor dewa nenten meresida yang madalang putra. Pasti keputung kurin paluh cokor dewa Ratu Agung. Yen dia muni kenes rahina paluh cokor dewa. Sampun ngerasiti bakti ring ida sang yang Pramekawi. Sakewanten dereng kedagingin pinungsur palwa cokor dewa punika Ratu Agung. Sampunang palwa cokor dewa wana. Iring laturang malih ini kerasitine punika. Diastu nenten mangkin menawi tebe nyambung dados palwa cokor dewa pacang medalang putra Ratu Agung. Dumadak misi saja bukatur bibine nebusi. Kiwalene jani inggih sapunami. Sekonen bibi lakar ngiring angklah kemu ke pemerajanan. Ngiringang maluglah mesihan. Apa buin gelaman mesemaya ngiringang ide itu. Pang sida je kepanggo rainane jani bibi. Mangga nenten palwa cokor dewa kasyap iring dulu sang Ratu Agung. Main malu. Tadi bengong kau kan? Ngalin deh. Ah, wenten api Ratu Agung. Bibi mula pas-pas aja nih. Sapun api di Paling gelang ali bibi kemo main cek sakit ini. Tadi sing matur di pusat liburi. Didiang ngiringan ngarin palmo cokor dewa man yang sana dikiring udiano Ratu Agung. Itu subuh bener. Walaupun bener lakar mau pamit, matur lagi lah. Yang paling lah ini. Inge. Nak wenten api puniki. Bibi penawana. Ibusan gelasin dipuri. Ngiring nah lingsir membawasan. Tung yen ken kaden ide nadak sarung ngarsang rayunan. Laris? Sin oleh kelah ke samping. Kaden kelah ada parekan. Penyeruan kayang ke bibi masih sengaja. Inge sana mangken sapun api didiang. Keberantanan kelah. Tung cedak samalit lah do. Inge sana mangken sapun api didiang puniki. Kelah nih ngahorten nih. Orti parinekan. Bibi kena dua goreng bos aja pesen. Didiang dua goreng mo ketan. Kan ada sadang ya kayak yang mo male goreng. Giga sana apa ini lengah semagai bekelih-kelih ada orang sangat san. Dan biasa punika goreng bawang, pacang, kangen mo ketan. Tung peleras lah nih. Remangkin runtak lu cokor dewa mau cano. Udah makadong bener itu sangat lu beri ngate mo. Ida nak kelingsir nak sampun merayunan inuni didiang sana nyodang. Yento sing itu nih. Jani kawan tuli patuh kena nih. Oh, Jani. mangkin malih nggih. Tinggal deh jani mo. Malih mangkin. Udah di menyel kene nak jeni nah. Hiat news. Tan mari ledang kayun beli ini. Bisa polisi udah ketemu kelawannya dewa. Gimana? Ngomongnya makin aksaman kudan ini. Remnya kasih begini. Pemekasan. Titiang sampun wenten ing aja. Nabi sane pancang baos sang piring setiang.
Didiang nih kena ngaturang tuyul. Nye, Kena ngaturang tuyul. nye. Ongkek. Yen gelas yang ada nitah mongke apa iya meng ngawi. Jangan. Setunggal beli ketemu kelawan dewa. Tadi mau alik sepet kayon beli aku. Udah dados kadia sampun itu. Training beli sebuah merasa tekan pada wekan. Setato nyungkanin kayon dewa. Napi mawinan beli ngeraus kadi sampun iki. Yang muni subut tersenane dewa marap tekan. Tunda dilacari yo beli ngalian dewa menyan. Mau dewa sampun aliwar penampilan. Wentane beli melaksana kadi sampun iki. Boyo metu sangkanen kayon beli. Beli mula sangkanen kepaksa beli aji. Nang dewa ngayun. Yen sing beli ngiring ngampi karsana lingsin. Beli ke baos alpaku dulu. Saking riye. Wang kuda-kuda sampun ditiang ngepung waktu ringangan. Sampun nang parinikan punika banget kayunine malih. Bang yang kiamat. Ya diastuti tiang aturang ayang ringangan. Memadu di tiang erik. Kiwanten sayang dene merapi ring setiang kantung yukiskan. Pinunasti. Mangda sida kayang kewekas kemantian sapun ki sayang dene merapi ring Sampun ang dewa sumuni. Kadi rasul ping 3 ping 4 minum itu sumber cepatnya. Yang dari tunas kita sang yang promo kali pangsarang-sarang aja dewa. mana kit yang ngalah sapun itu. Suwecan dene kemantian Weh, dia paling lihat deh. Napi di tiang segala pun begitu. Ye, sekalo kengken nih. Dan terus bersedang orang pedas, gorengan di tiang sampun ngeduang, dur maning sampun tengayang. Ampun kita sabor kan balas pisan. Sang di tiang benyol dan dados dulu kan di tiang. Mana di tiang gendon sana mangkin tuh. Pacang orang parakan duene perak, wenten panggil pengucap dewa. Bos maharesan iyo main apa iya. Kone bibi ngorena kengken undon nih. Oh boleh riki nih, sana mangkin dan dijam nawi pun. Ini kene nah. Kali ya di Jawa Tengah. Atau gue dia demen rezeki jak gitu ya. Jak Do tamplak-tomplok mentak yang karma belok ratingnya nak kehidupan tawang. Beli masih kedo, yang di pengkolannya ngebel nabli. Kengkena ngebel laki swa. Kengkena nak kengken. Beli beli diolas beli. Bang payu kan yang kulungan yang jani beli diolas saja beli. Tulungan udah ngalap po. Sing, Man? yang dikene goreng sambal. Sang tiang ngebelos penyal sudah ditulungan. Diolas bang itu bedekin beli. Gitu apa? Bang ide, sang di bedek. Sang beli ini ratu bongkek membeki. Kengken. Beli ngelasang warna kate. Tuh bang ide bedekin. Sang beli ini mata tugal, doa tugal. Yang aneh tuh tulungan sisi-sisi ini dilapapi dengan nanu mata. Oh, sing ya dilapak ke tengah. Sing. Bangnya dilapak ke tengah. Kane iya belinya, kane. Wah, sing tadi kane. Adik itu. Sang pijo tuh. Di tengah tuh. Engat. Sang apa kaden? Sang apa beli? Bungkil poh. Di amat katos tuh. Katos misi les tengah. Oke. Nah kamu ang
kengken. Di suba bang beli diang ide sang, sing masa beragat pendiang gawe ke diang diolas beli marangin diang megawe beli. Oh nuluk kang sang, ki waluk kini mongke. Kengken. Mapan sang beli sang bungkil. Ah. Bungut poni bepepes kena sang bungkil apa kengken. Nah, banyak sekawang beli di. Oh itu. Ah, Kenapa? ayo, Ayo. Duane nembe titiang oleh ngiring angantin. Sampun api kayun dene ya. Mumpung wetan galang, napi kayo na dewa mdili kita rindiana. Lurus sama mati. Rakebriang. Indah yang suryani nudiana dulu. Bongah dereng asri kalintang ulangunin pisan. Lida larangop, ngantenang muen sekari pada sami kemar. Semalihe, genahipun yang nganutin sani muasto pengidar-ngidar. Inayang cingat. Ring sisi kelot sami pun mewarnai barat. Ring sisi kaungipun mewarna kuning. Kaler ireng, kangin putih, lan di tengah manca warna. Siosari punika inayang cinga toyan telagane pemekas napi udah malih kedulurin anto pulang sayan-sayan astru taman ini Ya. Indah yang suryanin punika beli. itu napi Ulame sane wentan ring tengah tlagane punika ya. Jen Nika beli. inayang cinga Sane warna kuning. Ya. sarang kali punika nih Mbak ayo nih dewa sapa napi Menawi beliune sane jenipun sane wani. ulam mas punika sane lanang wenten sane lantangane siki dimonipun kenyataan sane bunteran lemuhan malih kidik punika sane doan Adong pisanipun saning sarung kalir ya. Hah? Beli? itu napi Indah yang suryanin punika beli aku. napi malih Ulame sane wau nengok ring selagan bakune punika beli. Nika. sane selem termaning kakah punika nggih Iya. tuh daya jinga nasipun yang gede medaging kumis lantang semalihnya matanipun nelik punika muasta lele jumbo ati Dados rengas pisan di pekanipun. sio serengas rau publikasipun jelek nya tahu abe masih sedang mererot metu iriati lele jumbo tahu lantas teken dewe sidang teko lele jumbo unggul ke jalan bemas itu Ya. tapi Yang dia menikah jelek pisan tingkaipun di relejo. Yang udah dados gantung benjang ring tengah kampung. sampuna dewe sumenia benjang di pajang numas portas ke portas lele jumbo no Yang serang saking tengah lagane yang sinya makisar kentong itu kade Ini gue mantipan. Nah, jaga mah keren-kerenang. Masa sinar rele jumbo berjani. Bama cita lo bebeknya. Ampun kelas, mendaging madu dan racun malah Amat gedan bayun cine. sedang Sedang kudianga. muncrat. Rak. Tidiam, Mumpung bayun cine sedang gede. nggih, Pangseng dini yang ngalan muncrat. nggih, Kemo ke gedongan gelas. nggih, Ulas cai itu. nggih. Benje bos gelas teko kamu. Jago rokok bang cine.
Besekalo beli mesomah aja Dewo. Dia marjani sana diusut. Terus apa napingnya? Oh. Bentaune beli merabi kelawan yang tiang. Mare tiang nampe sang beli salah tampi. Beh, iyan diop nak rame perjani gitu. Ngusut ukudan tiangnya, ngalih ukudan tiangnya. Nah tegarang peduana no. Dikengkene kau kan beli pura-pura selinga. Nyak-nyakane bisa aja jak pulas. Mau badeng ngentot lo kotokan. Ye. Nang kayunen gede nge. Di Dewa udah ada napi. Boyo udah dirabin beli nih. Semalih yang muni jege ke Dewa nih. Tan pantas nanti wong ngerawas kadi sapu niki. Tan nyalet kayunen. Sing pantas dia ngomong ke kini. Awinan tiang bani ngomong deh soleh-soleh. Sing sakaneng tingkah beli nih sing demenin tiang. Aduh si Dewa ngerawas kadi sapu niki. Ngopi kayun nak ya beli. Sejojoh gumit yang nganyakin ragan beli nih. Ngalen sangah kemulan. Ngalen nak tuan tiang emak kedadua. Nganyakin uko dan tiang on tiang soma. Tekan dini di Puri Sinuraja. Jakangon pajangan dogan tiang. Hah? Pebale beli meneh tuan petang lemah sesai-sai. Seng kudiang-kudiang beli. Hah? Yang cara umurnya tuh ngelatak ke uko dan tiang itu bang. Seng tain kecoren beli. Ben pidan ke kecoren nih. Hah? Jak sengka kena pun beli. Tekan raos Dewa nih cekangin kau. Nama galang-galangan ngeraos. Yen beli dengan rasa, yen buat tersenan beli ini sih mau binatang. Tapi kiranya, juang di pengange sampun sarwo ngerenep. Nabi malah kiranya. Yan paunukan pengangus sarus songket beli yang beli ukur dan tiang. Kewala makenah beli, yan tiang nganyakan beli yang tiang soma, kadini kadang tiang ale songket, yan seng tiang ale neketo. Coba tak kena lola jama kejang, apa guna na ale soma, yan seng ale neketo. Masa seng Wow, beli ngeresep. Wantan nih Dewa sampunang uang penampen nih. Awinan beli kapal-kapal ngajak Dewa mau kolam. Tapi awinang, Dewa ini kayun beli nih. tan, Sujaten pedalam beli Dewa. pedalame, Dewa kelintang jegek, semalih kelintang wi muda. Yen sesai aja beli sirap, ngalan tua Dewa, metumat beli mesomah aja Dewa. tiang lele jumo jada banyak kepulas, jak pemase kan jak pulas, madak pamerang meragang mesne. Oh, John, beli. Yang tiang kan raben beli nih cenekan. Antasnya ya man pengklu dia pengdasa nak ke pompong na bang. Aduh. Asal teketo kan dia oren beli. Nggak kebos tanah. Yang gitu penunasnya Dewa beli sen telur pun segitu. Ini keto kan jalan. Wah, jangan begini nah. Siapa napi? Gedang pasangan kan beli na bang. Yang kedak-kedak. Pura-pura beli orang metajan. Hah? Dia sudah ada metajan. Hah? Sirap matur kenten. Nyen Hah? motor ke depan beli maka dua. Di logam ya pera. Lu mamat tepmah lu mau. Weh. Tapi Hai. Baik. Mulu demen medaya corak ini, Bu. Asing-asing tindakan pelih. Tatung biasa sih nggak bawa pungut gini. Nih masih gitu. Pasangan lemot. Ini matur nih orang kelamat aja. Hah? sirong orang kajen. Ini orang aja nih. Sirong orang kajen. Ini orang aja. Siro orang tajan. Ye kenyang lu. Siro orang tajan. Ini orang kelamat aja. Sirong orang kajen. Banget lu mau takon. Udah pasang ini. Ini orang aja. Siro orang tajan. Aku. Siro orang tajan. Aku. Serepangang, seretunu bone patuh menjadi nama. Beli. Beli keto neno. Jadi kena nak beli. Pangseng mekelot yang kedakian beli. Ne jani ajat yang meliang-liang beriki. Ajat yang metepung ketan-ketanannya. Ini wawu dia ngerawas kan sapu nikah. Sapun wawu nih. Nah, jaga mah hengke ya. Basang gede nih nontonane. Beli.
igal. Beli siang bagian aja. Nggih, terus. Enak. Bunga tanda Juli. Nasiangan wadah. Kepong ikan Juli. Langingat begitu ngelik. Pongjang riori. Don sini. Kengkene cara cicing tamplet motor sini akan kelas ya. Nah kengkene tu jatuh nunduk ini, ha? Tidak lungsuriwang tu. Awenan cai nasi wang nak kengken. Dan bangin titiang malu go cokor dewa medang. Si tepukan si kelam bedah. Ini, Man, dong sabun bong ke dewa ni gelut titiang. Weh. Raos apa dah? Yang ngiring naik lingser sin tadi orang bawang cokor dewa gitu naik. Titiang lungsuriwang. Dan uningin titiang palu go cokor dewa medang. Dong sabun bau bong ke dewa ni gelut. apa? Bau bang. Kentan titiang ngiring bawa si anak tu. Nah kengken bos putrang gelak kengken. Ya anak pungketan-pungketanan tu. Unduknya putrang gelah meliang-liang ini di taman. Dan meliang-liang. Man? Pungketan-pungketanan tu. Benar meliang-liang boleh di taman. Ngalengok ni. Pungketan-pungketanan tu. Pungketan-pungketanan tu. Nah cai sing lengoh belandas kete kengken. Ni kayaknya titiang nyerap tu. Nyerap nyen. Nyerap. Jelak tu. Nyerap niki tu. Nyerap niki tu. Nih mantung gelah. Ya, dan titiang ngiringang bawa si anak, ya anak duko ring sikian titiang. Disubar lantas cai ngiring. Ya sampun titiang ngiringang sedang rasanya. Sedang itu. Sedang pas lah. Tadi kan pencing hitungan iban cia. Ya anak niki tapi pungketan-pungketanan. Oh tu mantun gelah. Sane alita. Bener. Niki tu. Nih beraga nih mantun gelah nih dua orang. Ya anak mantu sane Dora. Nah. Ya anak mantu sane alita. Bener. Putran palungu cokor Nah, dewo. tak kena aja ban cai. Yan kenten palungu cokor dewo dan mipas sarang titiang. Iya. Mau kau lihat dia. Titiang luksur wah. Untian-untian gitu kan? Aduh, nalisir aja mempaleangan. Di Haji Duko waktu gap-gapan. Yeh,
Kapan apa? Salah. Gelah nyingak saya maka apa? Ngawi-ngawi dulu. Belah lingsir aja ki maju-maju man. Aduh, nak lingsir apa nih ya? Betawang yang demankan salah, adi sing banggi salah jina dia. Cien aja ngapa salah. Ayo. Jangan salah jina. Ne patuh nyom salah nak lingsir suaba. Wah, calek. Yang salah nak lingsir lebihan waya, belah kulit nih, cenderung rasanya cenderung jelek lebihan waya, gesit. Soleh. Salah di jangan wau lu. Oke. Nih, sepet. Jauh sur pamit. Lah oke nang. Jauh sur pamit. Tepung ya. Ngelasan dewa padakan buka gitu. Kene cara petakut dicaret aja. Yang menaji. Tuanten, ampura yang sekian titiang. Wentene perak pelaksana kade wau sangkanen titiang saniwang aji. Dadi dewa mau sangiwang keken. Napi mawinan titiang rada gruduk sani wau. Rehning titiang jadi nina kuli, mangno pule titiang melirik kita sarang komat sekali. Umar gini dewa ne sangat utama ngaji. Sedurungnya nih dewa lungo nilar puli, nilar api, pang mani dewa metarikin untuk rabe nih dewa nih mau serano ya rumah dasar ban kayun pada liang. Menboy dewa man ngadungang babawasan kawan rabe nih dewa. Ini kisah sedikit. Nah ya dadi beraji pragatan san babawasan pang pada liang kali ini dewa. Pangdonya nanti puri cara bawas atas mawasang. Istri sang kali kang awirodo rinalek dene kerta yoga si renong dewi rinuto nene paduk sana aja jauh Sampunan semenia, bangi yang titiang yang melaksana. tahu tang aji lah ke puri nih aji ke puri Ini subeliang dini tunggulah somah dadu. Patung lantas listu ayu. Yen rerahang beli anganen kadi sekar di rumah kali. Idewo tan bina sekar cempaka. Idewo sekar sanar. Patung lantas mubume muastu paripurna kayak bina tu. Pidato ketua muda-mudi sangsit deh. Yeneng palunggo cokor dewa ngemenyanan, mang do becek, mang do adil, makin titiang ngaturin teori. Tong peleh nih pelaksanaan lah. Patut, makin wenten teori ampuh makin. Oh, nak oren aja lah. Iya, pang lebih ampuh wenten. Puniki, kita tangannya genang Riki. Tangan bener Niki kena. Nah, Riki atep. Nah, Ra. Oh, nih mari cocok Ra. Ken, Cocok pas gati nih. Cara sampai saluke nugo. ngawak-ngawak Ken. sampai salukin ugo. Man. Sing dawangci, Sing. bangkung jubang. Wanten wenten penunas liris madrong baru tekan di dua kali. Sampun api antuk mano paras paros sarpun ayo. Selunglung sembayan take duane ngedewo ke bawah sama madu. Di dewo ini tekan madu. Madu ngaran manis boyo medui. Aduh, madu ngaranang manis, gula ngaranang pahit. Yang kentan mabawasa rago sungkan, bau sungkan. Makin tidak ngaturin teori. Yang mekejang para tukang atur. Ratu Agung Putra, palungo cokor dewa, Riki ngadak-ngadak Nyenglah. mangkano. Ratu Agung istri, palungo cokor dewa, Riki ngadak mangkano. Kelah aja mana? Betul kan? Kelah aja mah. Rika terus. Terus. Ben mani jak suod nunas nasi di purina. Napi tunasitnya, Longan jak jet lah ya mah. boleh lah. Boleh lah. Terus. Bye. Aduh. Ya cara kepasilan perangkat nempel sing tadi belas. Be,
Rago dados rabi alitan kang yang ngalah nengel sakit kan buang. Lah buahnya raben lah udah aja urusan. Ini ada keuangan nih, nah hitung ah. Ongkit. Beli nang udah gelar-gelar cara dialas. Ngelek-lek orang samar ku peteng. Tari yang ragat ya. Itu Rago Putra karma bawasan ngiring-ngaring itu lan saksiang bareng-bareng. Beli. Subuh aja selesai reng ida dini dipuri. Benar. Sakwala tiang jednu bengong kan masa tiang nepoken beli. Buat kejege kane bagus sih mesanding. Saja beli. Ya rabine buku dadu ya naliang di suaragang. Ah, Waluyo ane alitan dedari nilut tamo. jegek beli. Jekek. Ane doran dedari Suprabu. Masih jegek. Masih jegek. Mongkek masih dedari. Beli. Dari apa dia beli? Dedari ot. Aduh, jahil sana beli perjani kecewa tiang beli. Nah, itu Rago Putra. Nah, ya nida aja caranya. Ya naliang di wayang Waluyo Sang Arjuna. Bagus. Bli. Bagus, kalem, ganteng. Aja beli. Len beli. Aduh. Aduh, makan siap tiang beli. Yen beli caranya yen beli. Ian belinya ala Kresno lagi guys gitu. Kadang kulit Kresno. Saya nggak ada kulit Kresno nih. Ken. Brunmon. Doyang. Ini dia beli ini. Aduh, nyelag-nyelagan nyunyil itu. Macam nih gue tuh. Dari what unyil. Aja nih yang bisa ngalet tongos. Para kanduennya ngoren di dia. Itu ngoyong ngeten dipun. Itu selaga masih jak bang. Mipet bang ya apa kabar? Merah asal ragane. Awak jenik bisa ngalit tongos. Do itu nyelekak. Kengken yang itu ngoyong. Yang itu nyelekak kadena mincit nasi tawa. Oke, Oh, itu telak. dia beli. Ini naik lakon bertimpo wak penyeruan. Sing tadi memade-made gitu barang-barang bajujok. Beli gitu. Nah, gitu kan luang tuh. Nak kengken itu ngang beli tuh. Marat yang itu matimpo beli nanti bilung masuk di kemo. Bukan mau potrek. Aduh, sedang luang beli. Bang Dawang bobo, kan tukang potretnya Aduh, bikin beli. mongkek sengkalo tukang potrek. Aduh, segala kengken beli. Bio kodak lilik truk. Si buang ngepotrek. Buang ngepotrek. Goreng sambal. Ayo goreng kita goreng sambal lu. Tadi maka cutat beli sing lantang raus ngajai dewa. Mapan dina jani dan urungan dilakan di dari rumah ke kali. Maka sungsiwan unas tambuan. Dumadang melarapan beli unas tambu. Si dedo menuang rumah ke kali. Ya dengan sampun iku duro sama marki mangkanya. Wanten sampunang lali nge. Prastitia pemargaan beli ini dumadang lap ke kali. Pemekasi dewusan. Parinikan ngeras titi bakti mereka ke pemerajan aku. Bang yang mau nada bang bantar dia. Ledang dia mau jantosan. Kewadan mau agong sapunang suwe-suwe nih ngaldi yang. Bori, kali aja bos beri mau agong ya. Yen semut itu di jemati. Padamipun semut. Benar. Wantah ring genis eduako. Memanis-manis saja maregelang. Pamekas kapinang madon gelai Chandra Dewi. Kewala ya seng menyek dengan matra paman. Kengken manian tegaknya dini dipuri Sinuraja. Yuk tena sapu nabrik ayon coko dewa. Kengken dia semayan paman marp kapinang gelang. Hah? Kumanti mangga sida coko dewa ngeraja kang ningkang rikiring jagat sinului po. Abesek tor maneng sida gelang memungkul karan gitu. Jor, Daja memungkul. Kadirasa jureng seng bakat anglas somah gelai lakar jangkuten gelang. Nejani kene san ban paman. Sepalan bencengah kenah gelai. Badengan jadi wicara nih. badengang sapu nabrik pun iki. Somah beseng bakat anglas jangkuten gelang. Ngudiang ubar neseng idang lakar roh gelang. Paling melah kesugi
sidang sekebedek abah kamu kepuran gah gua raja. Dewan patodien kemana mau tamu pisan kayun cokor dewa. Isubanet lah kesugiannya dini paman. Di itu pang rasa ngekapinang raja di dini di sini raja. Pang idanjang ngesep di bates lah paman. Rika kalian itu marah gelah deman. Tidiang bacaan mau sahe duago. Yang subah sida bisa manapten kayun lah. Kena apa paman age marah kapinang lah. Sida ban lah lakar ngisinin paman. Lalakar kepuran baru nah. Terus. Apa kodakan ikan? Ampung Sinurajone nilapuri sangkan wilayah di dewe. Ada lantas abine Icandra Dewi Jermelo sing lebihan dalam peminoke lamun songko kakek praga. Masuria nikah turia kiken nyeng macam-macam. Walau ingatan dekat gelah marap ini. Yang bener lakar mengungsi wana. Yo bener nengil patut mendengaran melarapan bergending. Inge. Mapan alas itu ada ngelahang watak buron. Wenten nge. Itu tujuan itu seandainya. Asapun api. Buron ia nyamping penjalan di raga selamat. Gendeng. Iya terus. Gue pisan Agung Suryani pisan. Toyanipun ning nirmalu. Pekantenanipun dipunyan-punyan watah rawit pisan Agung. Pemekasi punyan cemara nih. Inggih patut. Ritat kala kampahang penangin. Sapunapi Triok Inggih. sat make nyangru pengraup lah. Sayu wakti. Dados wenten andus. Yen manut bacakan Tri Permana. Inggih sapunapi. Yen ada andus sinah ada api. Inggih. Yen ada api sinah ada di nongosun. Inggih. Sastra maosang yatra dumah tatro wahneh Agung. Dados mebomiyek. Palungguh cokor dewa maktu minyak. Dari cai membalik metakon. Inggih. Sing cai ngabubuh sakit. Tidak dan maafkan. Yen kene unuk Inggih. Yen sing pelih gelanarko ni mirip pesrama. Kayune mangken. Ni nyiriana lingsir nyuria suwana. Iya. Nah janilan. Tata sang kemo. Yen Iya. sakit pesraman cek terakhir men. Inggih, durus-durus.